Ka tiko waima na Black Stacks o Aotearoa. He hata rātau mo tākaro. Nā tētahi o nā mema o taua kapa I whakaatu mai kia Joe Glenn te āhua o tā rātau tākaro. Kia mātakitaki ake tātou. Me tino kakama o ringaringa, me koi ōkaru, ka eke koe ki te taumata toa mo te kapa Black Stacks o Aotearoa, pēnei a Tirina Boys. I have to do 30 minutes a day for 4 days of the week. O te tino mahi kei mua te aroro o tana whānau, he kohi moni o tana tira ki ngā whakataetai o te ao. Nā te kohanga reo nāna ai I poipoi, te haki tuatahi mo te kotahi mano tāra. Tino whakahihi mātau. Nā te mea, ia mātau ia I tamariki ana I te kohanga reo. I'm very proud of my baby. I'm excited for her. Just want to see her go and compete and have fun. Toko iwa ngā mema o te kapa Black Stacks, toko whitu ngā tamatāne, toko rua ngā kōtiro. E rima hekona te tere o te tua o te ao. E waru hekona te tere o te ringa. I just want to say to the whānau of the Wairarapa and throughout Aotearoa, if there's any pūtea out there, give this young lady a chance. She's going over there to win. E warurau ngā kapa o te ao, ka whakataetai ki Denver, Colorado, o te taitara toa 2010. Hei te marama o paenga whāwha a Tirina, pe tana kapa ka whakawhiti atu. Joe Glenn, Te Karere.